Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Itagagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At to'y istorya ngayon Kampinolwan na matimot ni Doming. Dito'y drama tayo, Doming. Mabali namin. Kunaklano asino itayan ti umay. Da kayo mo't gayam, Mr. Kaasay. Awan, Doming. Kagawad, kunak kuma. Nabayag ngaminan ka, di na udi apa nagmi-meeting tayo. Saan ka pa imot ngamin akagawad iti? Wala ya. Awain, jak pa'y din malakip no kaano day day? Idi 2018 tinaudi. Unsa? Okay. Kumusta nga gaya man ti foundation? Dahi tang harod ti paspasyar mi kan bakit ko. Agbyag manag. Addan update tayo. Kastaya? Kas na ipadamag, nangabak ti Vice Presidente tayo iti recount. Sana ya? Iso na lang. Tasaan matabas ta sumukat nga agtugaw. Taado pa iti proseso dita. Uwan mo ta. Kat kas pag-amu tayo mat, ati pamilya na ti source. Ano pagtaodan ti pundo dagiti na ilungalong idi na foundation. Uwain, naturog lang dagiti a foundation. Gapu ka dagiti dininamnama a problema a nakataktak. Dahil tangarod kat. Nataktak wano na preserve manan ti mairwar pala kung maidi a pundo. Para katagiti na Bukala Foundation nga agpaay kada tayo a Pilipino. Akat ita, nariing manay. Awan Kat iso tiga po na, ang nariing manan da tao. Tirigat na, kastoy pa yung mati panahon. Sus, dahil ito yung man mo't coronavirus disease nakataktak iti amin. Ngaro da, at dalap tumpwara pa kataktakan ti amin. Tanong Jack Mariro, taon 2002 pala hindi lang rugi na bukal dagiti nakadado a foundation. Uy, nagkukwartahan dagitay tao aman ang gundaway idi a panahon. Katnay, mano adikadan nga tinaglabas. Natay paikit din dagiti nagkaunaan ang bukbukal kadagiti a foundation. Hanggang awan piman tinaururay da. Kat perigat na, simursurot mo't anatay dagiti binukil da foundation kunam. Kahit adamanin si mukat. Aging ga itagsasalupang dagiti grupo. Ewan na. Tanalaka nga ron ang maallo ko'y dagiti tao ano kwarta ti pagsasaritaan. Nang runa lang nga ruden no dolyar ay sauce. Wala niya. Adon ti nataltalangutang ta. Ibagamaw no niya ti good news. Magagara na kaon. Medyo nalami isti panawan. Awan lati kwa di taya. Amo mo na. Yun kaya maya. Nalipatan ka matapagkapyo ng Mr. Kaase. Ay, mabilang, mangirwara kiti kapay. Agkapay taman, bayat na pagsaritaan ta na good news mo.
Anya na daras ni Mr. Kaasay. Nakakapilang kung naman na masinsinito na nagpakada. Hindi ang sasarono ng itidamdamagag. Kaya mayat man na dyan bagbagana. Husto. Panawon itan amairwar di pundaw. Ang nabayag kanon na nagmature iti naka-depositwan na bangkaw. Naka-time deposit kanon kat na dyan. Oo. Madiya. Nadwayak sapay kitli kada iti nagsasarunong yung bagbaga ni Mr. Kaasay. Ang hustaw di ko na. Ado ita ti agkurkurangas. Gapo kada iti napaspasamak a lockdown gapo iti COVID-19. Tanay. Umayon ti 2021. Kasanon no kastoy lata. Kasano lang ti panagbiag no agtultuloy ti panagpababati ekonomiya. Ang jaki busenan to yung kape. Ay na. Ubayan ti tuturugak. Nawayak lata maturog. Tanapan manan ni Rosa di Poliraria. Andaman na tayo yun. Imbag, sana na-declare biktima ti COVID tayo siya. Kaya babalin lalat alamayan iti upat nga aldaw. Nimot Mrs. Kaasay di sa nga ili ni nanang. Iso asan anak ka umay anasapay di punirarya. Nagsinad ang arod iti rota kan Mr. Kaasay. Wen ka no, tapno makaaduda iti makasarita a tao. Saggay sanda ka no amapan kasarita dagitay coordinator idi iti foundation nga impagpagnada. Iso malagaya. Nagwaras na arod Wen ka no. At dato ka titunggal may sa kadakwada a higher officers. Isudan amis mo ti agargaraw. Kasta mo ta talaga. Adda na yun na sakripisyo. Ngala, sapay ko man tapudno adan-danin ti release. Ne, anya a release day ta, Dom? Release ti kwarta Day ta itan. Apay? Ad-ada itan ngawan bilib ni tatang. Kaungat nanto pa yan ni nanang. Anya? Amamatan, namidwan anamati kanumat ide ni tatang. Iti jak amaga po, kalata dinan kayat. Nagbalin pa yan a pilosopo, kan number 1 nga oposisyon ditan. Talaga ka no, final na ito yan. Nga po iti kaado ti tao ang mabalin nga agbisin. Nga po iti COVID. Gundawayan da kano itan, Dom. Kasta ti kuna ni tatang. Dakkel ka numanan a pagrasunan dati COVID. Aday ta ti pangkumbinsir da kadagiti tao, tapno mamati kan sumurot da wano agkamang da iti foundation. Talaga ka sa pulan ita, ti pamataudan dagiti tao iti pagbiag da. Nangruna no awan mo't dagada aso kayan da, tagmula da kuma. Kangruna nang iti naawanan iti trabaho. Dayta ka no nga rod. Kat, anya timbaga ni Mr. Kaase? Mag-meeting danto kano di tinagbugsutan. Iso ngayon baga, na i-coordinate da iti barangay. Tapno awan masao ni tatang. No kasta agbiag manen data a foundation Mrs. Kaasay. Chairman, isungarod ano mabalin, sumurot ko maamin abo marangay, wano agkamang da kunak man laengan.
Ta sayang ti maito da benepisyo. Ngamo, Mrs. Kasay. San tayo ang mabalin na pilitan na kiti tao? Nang runa no adamutin nakadidigraan da. Ay, sabali itan, Chairman. Talaga apanawanan ti release gapu iti COVID. Ay, ado lang amin dagiti dokumento anasken manen na mapabaro ta. Ay, kwa. Narigat na itang ibagbagayo ka na giti tao, Mrs. Ang mga no masalit kayo. Ha? Ay, unay day ta masalit ako na yun, Chairman. Sana kamang balbalaag. Ngem sanyo kuma apang namnamaen launay dagiti tao taka asi damay. Nay, Chairman, iti kasta atono ti sarita yo, kas lakit din dakas, ti aramidon may. Awan ti dakas ngayon bagak. No diket kayat ko la asaan kayo ngagpilit kadagiti sumurot kada kayo. Respetuin nyo latan ti pangedeng ti tunggal makasauyaw. Kakaasyan may nga ron ida, Chairman. Iburburay may, ti kabailan may. Gaputa maasyan kami mo, kadagi ti kabaranggayan. Addaak ditan. Kaasi kayo lang nga rod. Rumbang la amang nga asi kayo iti padayo at tao, Mr. and Mrs. Kaasi. One mo, Chairman. Kan nanya nga mapalubusan kami kadi iti assembly meeting dito barangay tayo. Ala, mang-meeting kayo lata. Ipakamuyo ka dagiti kabarangayan. Umay tula dagiti mayat nga umay. Ket kasapulan mi ati kooperasyon nyo, Chairman, for security purposes. Wen, bayam tay baga kini kagawad Portugal at Chairman ti Committee on Peace and Order. Tamitingin na dagiti barangay tanod. Ano siya, adaak lang ititenga, lakay. Ala, sana dakas day tabakait. Nimbag to lang adda agdepa-depa nga aganawa. No adda aga-apa nga kontra. Apay ko mga agdepa-depa at ngay. Kunam nga agyan kay titenga. Di kay ta sa wundeta. Adda kay tinagbabaitan dagiti mamati kensan amamati kada Mr. and Mrs. Kaasi. Apakairamanan na ni Domeng. Awan, nagdua-dua akit nga rod iti dayjayan. Di apag isuje kunak. Takas lang amin makikita ko di mabalin ang mapasama kiti udi na. Adunto ti aga-apa. Nupalpak manin di ta found the foundation. Wan nga rod kat, kas iday. Nagpinerak iti rupa ti agasawa nga agnagan iti estong kanbitang di takapangibang a barangay. Wine, dayjay tinabatan nga example. May saak met ide anamat pati kadagita idi ununa na. Takasano, meeting dita, ditoy, ken ijay, tinararamid da. Day nga road ti jak malipatan, ta sumursurot akmet iday. Taamin kayo ama ko na nga opisyal ti foundation iday ket mapan kadagiti na duma-duma alog lugar. Una, tapasyarin mi dagiti lumugar ket agawis kami kadagiti agkamang. Ngem, ayan nga itan dagiti panamnamami kadagiti umelay. Ha? Day nga road lakay. Adon tinatay akayaringan dati nakanganga nga gurura iti grasya ama nabtuog. Lalakay ken babakit tayo na nagkamang ide. Senior tayon ket amangan numatay tayo meten nga awan latat mauray tayo ija ibagbagada ag grasya. Ala, nasayaat mo't namang meeting da. Agdengag kay tumot kas barangay official ti barangay. Uray mo't sika agyan kanto ititinga ako nam. Ay wan, ngam, sa anak tong agdepa-depa Sa anak pa'y mo't lang agkabaw lakay. Mayat nagado tinaipaskil apakdaan. Wayne, kadwak lagi ti barangay tanod at imulong nga nagipaskil.
Tapno adun to ti umay maki-assembly. Talaga mata. Full support ka kada misis ka, asi. Alright, saan mo't adakas ti bagbagami? Ala, sapay ko matagpay sudaytan. Sa anak ako mon kontra, Dom. Nagtulag kayong sakit di kinainanang. Kastamat ni sang kay bagana. Nasa umon. Ngamne, palagi pan kamat, Dom. Di ka unay pa-involved dita. Tapno di kan to may ramraman ama kundi na no bilang laang. Kita ito. Ay na, saan kamot ako nang, Dom? Amok ka maawatam, ti kayat ko asawan. Kas na ko namin, ado ti mangagyo apagsayaatan, no agatendar kayo iti assembly meeting, nga angayan minton bigat. Kang runaan na bisita tayo ni chairman, isonto ti agsao. Nanay, kumayon ayan ni Chairman Gostay. Kontra samat kita. Wen, kakabsat. Ti chairman, ti foundation tayo, ti kaya tasawan nila kay ko. Ay kalawag yung namin Ay, masapol ka na lang, ha? Ala, saan kami ngagbaybayagan kakabsat? Basta inton bigat, wen. Agkikita tayo amin, Ijay Plaza. Wow, dapat. Mayat dumeng. Diyan yan nanang. Agbadon to kano iti Pilipiniana, dagiti kamkamang ti foundation para intun bigat. Uy, bilin ni Chairman Saltaw. Saltaw. Oh, ama ka naman isalton to day tatao. Ang agure ka. Rita ka di tinagan ti chairman day ta foundation? Uy, nanang. Kasukat ay di Mr. Agtarap. Asino mo day ta Mr. Agtarap? Diyak man lang nangag day ta anagan, idi nagbilib mo't ni tatang yun dita. Uy, ni Mr. Agtarap. Ti kasukat ay di Mrs. Corsong. Oray day ta Mrs. Corsong ay bagbagam, diyak amaw. Ado kaya mo, ti nagsusukat. Aduda ni Mrs. Corsong ti simukat iti dadi Mr. Sukram. Na, aga sumay gayam, ti tinartarayan day ta foundation. Natayan, nagiti mo na nagchirchirman. Uy, nakaramutan di foundation iti kabayagnan. Sayang saan daan na uray. Ay, kaasidamot ang road. Wala nang. Kat imbag, ta si bibiyag pa mo na Mr. kan Mrs. Kaase. Isuda mo't ita ti mangkit kita iti pagimbagan tayo. Di yu iraman, dagiti di pa'y namati dita. Ala, sapay ko mga road, tandaan to sumangput na pagnamnamaan intun bigat. Addan to na lang. Ay, kayam. Addan tumot umay a pulis. Nakikoordinate ka no ni tatang para ti kanayunan na seguridad. Ay, katuan mo't. Nasa una kanyak dayta. Ala, tay ko na dumeng. Sapay ko ma, tagpaypay so daytan. Ala, agtugaw tayo kuman kakapsat. Agsaon iti sangwanan tayo da Mr. kan Mrs. Kaasay. Pangurayan tayo iti sa sangpot ni Chairman Salto. Undaway na kanaon. May samo tayo nakabaranggayan, nanang. Wan, tanay, nagado tayo mutang. Ay, anya di sasaon ito jay may sa miyembro. Diyak maawatan di kinunana nga isot ti kadakkelan iti nasingen. Apay, ada aya pa utang ti foundation. Dayjay. Saan apa utang? No di kat bayad ti ID dayjay singsingerenda, nanang. Karaman ka no dyan ti bayad ti shipment kadagi di patpatulod da dokumentos. Kasta aya. Nanang. Kas makita yaw. Naka-ID amin dagiti nakapurmal ti suot da. Dagita ti talaga ang miyembro. Aya. Tani. Adan sapay kanuna pan nagreklamo jay ili di malam. Kasta aya. Wan. Imay ije balay je tao. Kat imbaon samo ni tatang nyo ije ilay. Sa itay,
Nagsapamot nga day mawag ka ni tatang yaw. Padanak. Aksinsinyasin ni Doming Anang. Mapanta ka no jilikod. Ala, umay kayon. Apay ngay. Tas naglimon tamag. Rosa, di nagguyo din atan eh. Ipapatiklibak. Ay, dala simbang puta pulis kas kailan natarantangan yan. Ay, kapsat! Nay, Dispinsaran niyo! katukada ni Gusteng. Yung saan na matuloy tiniking wino assembly ti foundation. Apay nga ta. Nanang, Ay, Rosa, ay. dito kayo. Ah, kayo. Dumay. Doming. Mister ka asin na dyan. Ayaw mo, kakasyan bintubay, nagiti pa kami ang Pilipino. Ala, apa yan, Dom? Tiliwan natin ti pulis na Mr. and Mrs. Kaasay. Uy, tama nang naasid ang amin unay. Nasubraan da. Sobra ti pa nang asid ang Mr. and Mrs. Kaasay. Sobra. Anya dyan natagtagainap ko. Palso ka dit agad yung bagbaga ni Mr. Kaasay. Ditan papagayam tinaggibusan di sa balimanen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.